Kebelah pun fi parlok borok baju page Krishna Kanika channel mau benar. De parlok borok mentang awan rak biang chapi berpentip chapi halor ka jela kai football ka bahek ba hapo madan chnong New Nongstoin West Khasi Hill District. Hak baya kanika tournament ati hukum ka open to all knockout football tournament arjar pusau arjar pusan. Ka badai ka round 16. De mentang awan berpentip chapi halor ka jela kai ka badai haka ar pusau terik. Panai ba arjar pusan ka badai haka sngining kong ka badai sio he Nongstoin. Hakabakan negeri akun kalong kebabiang hanam tajong pi banwan pej barwan saki dalam kijong ikmat marga jela kai kalong hapdeng kan Lightcore FC na Shillong kan akun bersya ya kan Laileng do FC na West Khasi Hill District kajaka kare hamaran Shnong ni Nongstoin nang ta kapor ban kai kadai ha kapor arbaje janmet bat katare kadai ha kasini kong arup sautrik nai ba ar pusan bat kabairung nak tajong pi kinong pej kai kalong tang san po tingka marway desa ngobha sawan ban pej ban saki dala ki jong hikmat hakate kesngin kong ya kan jela kai football ka bahek du ka bahek ba po maran nong ni Nongstoin hakba ka prize ka lakot hadu halak tingka barok de kan ge akun kalong ka biang panam tajong pin management ta namar ka Lightcore ka de klub ka ba klan bor ba po nong ba Shillong kinwan rai ki player ki batibet ki badon sab ha ba kai football bat kum juru ka Laileng do ki player ki batibet ba ki balajit kenang ki player ki bakan sai banyak kun ha kata kasih nengkong banyak kun bersya ya ka tim Lightcore na Shillong de subha parlok borok subha wan ban pej ban sakhi dala ki jong hikmat ya kana jela kai football ha ka nengkong hamaran Shnong ni Nongstoin hadin ka jing ya nyobut ka jing tip jong pi ya ka result ya unong job jong ka unong job jong ka MDC election de subha sawan pej ya kana jela kai anda ladap kajing dai skap jong pi ya kajing nyobut halor election MDC ya so bahasa wan no dang kloi shwak arbaji kanang wat pinyo page nadu sedang ya kan jela kai internet ba ka Lightcore FC hapdeng ka Laileng do FC te kan jela kai nganget ba ka jela kai kalong ka internet te ki parlok riwi page football jong kadong ka than Nongstoin hi bro ka way West Khasi Hill so bahasa wan masaki dala jong hikmat ya kan jela kai football ka internet ba ha kasngin kong arpusau tarik hamaran Shnong New Nongstoin tasiu ya kabairung tang sanpo tingka manyarap ya ka sport club ya ka jingdut jing sep jong ka nega tournament ditang kene ke bleshbun saya akan do ha ka kasngin kong ban saki ya kan jela kai football ka internet ba ka badai ka round 16 banyak ni ya ka quarter final ditang kene ke bleshbun